1941-жыл Улуу Атамекендик согуш жылында СССР аскерлерин немец аскерлери туткунга алышкан, же болбосо пленге алышкан. Андыктан барыңыздарга көңүлдүү көрүү каалайбыз. Өзүндө эле түшүнбөдүм эмне дегенди. Алып келгиле. Шуштарды. Эй! Буларга тамак бербегиле. Эч нерсе бербегиле. Ачканлыктан ресса кыйналсын. Мен кеттим, катыным сагындым. Açkadan ölsün değil mi? Bizde Özbek durganda biz açkadan ölüyoruzmu? Direkt problem oldular. Qanday problema? Produktani qayerdan olamiz? Produktni? Ova. Ya, jigar sen meni xafa qilyapsan? Men turganda senlar ochqa qolmaysanlar. Mana qarab tur. Ne qiladi? Mana senga sendvich. Mana senga non. Non. Ne qilyapsan? Mana senga banan. Jo'g'alchi. Alvay. Banan. Bular ne ızıcı salıvatışat? Ne karma algansın? Aka banan ismi? Ha? Ceynen. Cey. Çıtı atılıp gedipler. Tanka qana Қазақ. Мен СССР'дин танкаларын эч качан айтпайм акт экен. Ооба. Той коздуң аре. Эркекче айтайынбы? Мына 3 жыл өттү. Даже силер отдельно сүйлөткенсиңер ғой. Кана биздин танка. Болду, силердин танкаларда бербейбиз акт экен, билбейсиз. Мына нени баштады? Жарабек. Чакалчы. Жарабек, өшүп көрдүң беле? Jaylading. Bizde uyat qilmading sen. Qazoq bavrum. Sen bor qo'y. Sen Abid. Samsalar bor, samsa. Ukam! Sen beni uyat qilyapsan. Nega? 45-yil qayoqdagi samsa, qayoqdagi Abid? Alpalas. Mitingde, bayramda, soğuşta, bozunda, bu filmindi bizden. Sen bunu cümbördün. Almaz. Hem yaktım ne kıltadın cendim. Kana kelek. Toy kozduk beni, toy kozduk. Kana kelek. Konyak çok, barcık ol, men nemismen. Canı cebe bas. Ey Kırgız. Berka. Buna kelesi o 4 yıldan beri Manasçat'ta elek. Başında kiygen kebeteydik. Tebetey bulut kelesi Manas'ta'daki bir Çinlinemeyiz. Berka sen. Kırgızistan'da Samara kayakta. Karimova mı? Oştal. Men sizlerde jensem, men sizlerde utsam, Samaraga niyaz alın alıp beremin. Geldiresin ceketleri. Jahangir bilen. Ana tarınıp kaldı neymiş? Nima qilaman? Tankasını alып bersen tarınmay kaladi. Tankasını mı? Көңіл ауырып қалды анан. Tankasını alып жіберіп қой. Тоқтық, Гитлер бар ма? Гитлер тарынып қалған. Gitler! Ne? Men senin tankana alып çıktım. Mına tankаңыз, Гитлер. Tankam. Kim Hadavay жақсы жасайды? Мен. Қырғыз қазақ сілерге işeniş жоқ. Өзбек өзің жасайсың. Emin silerden mağa gereğinler жоқ. Қазақ sen жаман нервке тидің. Эй! Ох, врач! Врач! Врач, adam verin. Врач.
Врач. Врач, ehtiyat bol tanka atılıp ketmesin. Yordam bering, yordam. Балалар, нормально. Мына кызык. Мага дагы жардам, мага да жардам. Мен жетишпей атам, дагы жардам керек. Жардам керек. Жардам керек пе? Жоқ, нормально. Раз, два. Балдар, бизче мыналардын танкасын берип койдук. Болду уже буларга керегибиз жок. Бизди өлтүрүп салышы мүмкүн. Тезирээк базага кабар бериш керек. Хорошо? Алып кел, телефонду алып кел. Качышыбыз керек. Чал. Акыркы автомат. Земля. Я звезда. Я тоже. Земля. Я звезда. Эртең саат 12:00-да булар Ленинградка кол чабуу кылат. Ошондуктан бизге кошумча күч керек. Как слышно? Алло. Ey, demişler, bugün bulardan birini kaldırmayı öldüreceğiz. Kaçtık. Hey, bu kim o mes kaçtısınız? Dur. Barım. Ketemiz. To'xta, meni tashla. Og'oq tiyib qoldi, tashla. Barımız ölüyoruz. Barımız çoğuluz. Babası çoğu yeter. Siz kaldırmayısın Faruk. Gelecek bunga. Kazak, Özbek, Kırgız gana birimlikte olgan jetki. Kaç atıp salam bolmasa sizler. Kaç. Men alaqsızam. Kaç. Апаке, ақ сүтімден айланайын апакем. Менің артымда туяғы қалған жоқ дебе. Дүйнөдө мындан ары соғыш болбосо, жаңадан төрөлгөн баланын ыңалағаны ошол мен. Бой жеткен кыздардын жоодурган көздөрү ошол мен. Мугалимдин балдарга биринчи үйрөткөн А тамгасы ошол мен. Ошонун баары мен деп билип жүргөн апа. Рахмат. Негізінен айтқанда, урматтуу достор, тарыхты қарасақ, ал тарапты, бұл тарапты қарасақ, Өзбек, Кыргыз, Қазақ бір туған болған. Бұлардың дини бір, дили бір, ичкен суусу бір, барған базары керек болсо, жатқан мазары бір. Жашасын ынтымағыбыз, достор. Вашингтон командасы. Рахмат.